Imam roditelje, Bogu hvala, živi su i pre nekoliko godina. Jako sam razmišljao, s obzirom da živimo odvojeno, kako vreme prolazi, oni su sve stariji i stariji, šta raditi, kako rešiti neke, da kažemo, osnovne stvari. Nije to više sad lični komfor da vi, eto, kažemo, sad hoćete sve nešto na dugme, sve je sad moderno, wireless i na dugme i kao display neki da ima. Ne, znači, svake godine se kupovalo po nekoliko tona uglja za grejnu sezonu. Treba to skladištiti, pripremiti, treba uložiti, očistiti, tu prostoriju treba ulagati, renovirati, znači s vremena na vreme okrečiti, a ljudi su sve stariji. To je kuća iz 76. godine, 150 i nešto kvadrata, sistem radijatorskog grejanja je bio, koton na čvrsto gorivo, imali smo tu i elektrokotlovi, neki koton na mazut. Mi smo u principu račune za taj, stavljena je spoljna izolacija, 10 cm, to je prvo što smo uradili, uveli smo solarne kolektore za pripremu sanitarne tople vode, to je neka druga faza koju smo uveli, nakon toga i treća faza je bila uvođenje toplotne pumpi. Na kraju se ispostavilo uvođenjem toplotne pumpe da su nam troškovi grejanja prepolovljeni, znači bukvalno prepolovljeni, uključujući i pripremu sanitarne tople vode. Trošak grejanja je bio u nekom periodu kada sam ja pratio, to je možda prve 2 godine, odnosno to su godine 2019. 2020. je bio reda veličina 50 dinara po kvadratnom metru, ali cilj mi je da to spustim na nekih 35, to je. A kolika je prosječna cena grejanja? Ili ajde... Pa recimo da vi sad gradskim toplanama plaćate nekih 120 dinara. 120 dinara po kvadratnom metru.